Llapan nuna warmikunapis kay shumaq patsanchikpita llamayakukaykayanki. Kay tiempokunachawqa uyaykanchik, rikaykanchik achka wanuykunata, achka qishyaqkunata, mana uryaykunapis kanchu. Wayayachawmi kaykanchik, takuykanchik. Y kaykunataqa imatan apamun? Qishyaykuna, peqananaykuna, estreskuna nishqankunapis. Kaykuna mana kapushunaykipaq, imata ruranki? Kananmi ñuqa nirishkayki. Huk kaq, qamqa yarpanayki imanu kashqaykiqa une kaqkuna. Huk kastayki may wanushqa o mana chayqa hampis qishyarqunki. Chay llapanta yarparkur kanan nirini. Alli kaykanki, saludwanpis kaykanki. Chaymi kaykunaqa usharinqam, imanuyapis usharinqam. Ishkay kaq, ñuqanchikyachawchu kay qishyayqa kaykan. Kay qishyayqa llapan patachawmi. Chaymi kanmi kastakunapis alli mana allipis kawaykayan, uryaykunapis kanchu, mikuykunapis kapunchu mikuyananpaq. Chaykunata yarparninmi ñuqaqa imanuyapis kawaykami kastakunawan parayka, machkayapis papayatapis mikurnin qhima kaq. Kay tiempokunachawqa qam rikariy, alli nuna, alli warmikunapis kan. Manaku vecinokuna, mana waqsa vecinokuna rikaptiki, manaku kan alli warmi nuna mikunanpis qhararin, viviriskunapis qhararin kawarinanpaq. Chaymi alli ñuqanchikpa shunqunchik kushichirin. Qam yarpariypis kanmi hampikuqkuna, policiakunapis, imanuyapis hospitalkunachaw, callekunachawpis rikaykayan. Ñuqanchikpaqmi uryaykayan. Kawarpis, qishyarpis, mana paykunaqa musyayanchu. Chaykunata yarparnin ni ñuqaqa imanuyapis kawaykami, kastakunawanpis kayka. Chaymi alli shunqikipaq kanqa. Chusku kaq, waykichawqa yarparnin hutsuriy o cancionkunapis hutsuykunatapis wiyariy. Chayqa shunqikitapis kushirichirinqam. Qamqa chakra nuna kaptikiqa, eway chakraykita. Achka ruraykunapis kanmi, mururnin, payarnin, tipirnin. Chay actividadkunaqa allim cuerpunchikpaq. Kay costa nuna warmikunaqa deportekunatam rurayanan. Imanir chaynaw shumaq kawayananpaq, mana qishyayanampaq, shunqupita, diabetespita, hipertensionkunapita. Allim ñuqanchik actividadchaw kaykananchik. Chaynawmi mana qishyashun. Pisqa kaq, qam kapushuptiki taytayki, mamayki, churiykikuna, wamraykikuna o primo tiyukunapis piñashqa qamwan kayarqun'aw, chayta yarpayaychu. Shumaq celularta charirnin parlariyay. Shunqikitapis chaynawmi kushichinki, kushi karinqa. Uqta kaq, kananqa televisiontapis, radiotapis wiyarnin imataq tarinchik, mana allikunata, nin
achka qishyaqkunam waniykayan hospitalcho. Chaykunaqa allitsu ñuqanchikpaq. Nillanpis aw kananja nuna warmikunapis nimatapis mana uryata puediyanchu suwakuykayanmi, wañuchikuykaayanmi. Hospitalkunachawpis wañushqakunata itashqa o itapaykashqam kaykaayan. Chaykunata yarparnin manchakanchik, llakirinchik y chayqa mana allitsu, mana allim chaykunaqa. Chaymi ñuqa niraq televisionkuna, radiokunapis willaytsu. Shumaq programa culturalkunata, huchuykunata, costumbrekunatapis willarmi chaynaw shumaq kawarinki. Shunquypipis kushirinqa. Qanchis kaq. Qan musyaptikiqa uk yanasayki, uk kastaykipis wañushqa, taytannin, mamanin, turinnin o warmin hawanpis yarpachiraychu chaykunataqa. Yarpachitsu imanir chayqa llakirinqa, qunqanqachu. Chaykunataqa dejari laducho. Shumaq qanparlari imanu kashqanta, imataq ruranqa kananpita, chaynaw kushichishunqun chay nuna warmipa. Kaykunata alli rurarnin shumaqmi kawarinki, shumaqmi karinki kastaykikunawanpis. Kay qishyayqa imanuyapis chinkarinqa. Kanmi huk willapi nin aw, huk willapi ninchik ñuqanchikqa, manash kanchu qishyay pachak watakuna kananta, manan kanchu. Chaymi niq shumaq qam kuyaptikiqa wambraykikunata, kastaykikunataqa alli cuidakunayki, tapakunayki. Chaynawmi kushi kawarinki.